Ibyo leta ya Kongo yatinyaga noneho birabaye. Tugiye kwinjira muri operasiyo kirimbuzi yabaye muri iri joro iteye ubwoba ndetse no gukomeza guhaza ibikoresho abacyanjuro kuri leta ya Kongo. Ibi bikaba byafashwe na M23 bikaba byazaga mu makontineri y'amabara asa na ya gisirikare ndetse kandi izo modoka zikaba zinjiraga muri Kongo ziturutse mu Burundi kandi zitagira na plaque. Aha tugiye kwinjira mu bikorwa bya gisirikare bihambaye ndetse unaratungurwa bikomeye cyane. M23 ikaba yagaragaye mu gikoresho gihambaye cyane mu modoka atonze umurongo agera kuri 12 yerekeza mu bice umwanzi yaturukagamo ndetse kandi bafite n'indege F16 17 hejuru yabo. Nubwo kandi Kongo yagerageje gushotora intare ibikorwa byo gufata Uvira byo byari byegereje, ariko kandi ibi ngibi M23 ikaba yari yarabihagaritse kubera amasezerano yarategerejwe muri Katari n'abatari bakeya. Aha amasezerano akaba yarashizweho umukono jo, ariko ibyasomewe muri amasezerano bikaba bizatangazwa tariki 8 z'ukwezi gutaha. Leta ya Kongo yashakaga gutungura M23 cyane itekereza ko basinziriye. M23 mu kwikutabara gukomeye cyane yitaba igana mu gufata umujyi wa Uvira. N'ubundi mu busanzwe intambara yahoraga itutumba icumbo mwotsi muri ibi bice, ariko reka tubanze tubabwira ukwijisha gukomeye cyane gukomeje gukorwa na FARDC mu gushaka kugaragaza ko ishaka kumvikana kandi mu by'ukuri igakomeza igategura intambara bwihishwa. Ubu yatangiye kugaba ibitero cyane bikomeye cyane biri mu nkengero za Bukavu na Minembwe muri Sud Kivu, kikaba cyaba gitero gitunguranye cyane aho M23 iteriteze ko Kongo mu gihe atari haca na kabiri yari yakora ibintu bimeze bica, mu gihe yari itezwe ko kandi amasezerano y'Ikatari yagira umumaro ndetse bikaba byanagira n'icyo bigeraho. Reka tuza tubigarukeho neza dusesengura akantu kandi tubafitiye amahame kandi uko agera muri 7 yasinwe hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo yo kugarura amahoro. Mu mirwano yabaye muri iki gitondo kandi abasirikare barenga 15 baturuka mu mitwe igiye itandukanye barwana kuri leta ya Kinshasa bakaba bafashwe matekwa n'ingabo za M23. Nanone kandi M23 ikaba yaturikije amakontineri agera muri 6 yaraturutse Bujumbura, aho bigaragara ko yarapakiye intwaro, amasasu, dordone ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bya gisirikare. Aha bikaba bigaragara ko ari komande yari yatanzwe n'abacyancuro bari kurwana kuri leta ya Kinshasa, ndetse bikaba byagaragaye ko izi ntwaro ndetse n'utudege dutoya twa drone twari bwifashishwe mu gitero bashaka kugaba M23 mu gukomeza kuri wa mugambi wayo yo kwikura mu bice yafashe. Ibi bihabanye n'amasezerano yafatiwe Qatar. Iyi yari komande y'abacyancuro bari kurwana kuri leta ya Kinshasa nk'uko bishuwe na leta ya Kongo kugira ngo ibafashe gukuramo M23 mu bice yafashe, ndetse utibagiwe n'abarundi Wazareno, FDLR ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye zigomba gufasha leta ya Kongo kurwana M23 mu bice yafashe. Ikaze ku busesenguzi bukomeye cyane ndetse n'imirongo y'imbere mu rugamba kuko bitsanzwe ku mutekano, politiki na demokarasi. Leta ya Kongo yagerageje gutera M23 muri iki gitondo mu rukerera, ariko isanga M23 yiteguye icanye ijisho riri maso Kongo. Aha tugiye kugaruka kuri operasiyo ikomeye cyane yahuje AFC M23 ndetse n'abarwanyi barwana kuri leta ya Kinshasa. Ahangaha kandi turagaruka ku mirongo y'imbere y'urugamba, nguko kandi tugiye kubabwira nuko urugamba rwagenze hagati ya AFC M23 ndetse n'abarundi. Utuvugana abarundi ndakeka ko barambiye Bujumbura kuko ku mugoroba w'uyu munsi ndetse na mu gitondo no muri rukerera hagaragaye imirwano yabaye hagati ya M23, ariko nk'uko mubireba hano imbere nk'uko mubyibonera kandi iki gitwaro gikomeye cyane nico M23 yifashishije iri guhagarika udutero shuma tw'abakongomani ndetse n'abarundi. Ubusesenguzi bukomeye cyane bwakozwe bwagaragaje ko AFC M23 ari ifitiye imodoka ikomeye cyane ndetse n'ibihugu bikomeye cyane waruzi muri Afurika harimo byinshi bitayifite. Ibi bintu bimeze nk'imitutu y'imbunda ubona hejuru nibyo bigenda bigata bisama cyangwa se bigasandariza mu kirere misile iramutse itewe. Iradari kandi biri kwikaraga niyo yonyine igenda itanga makuru ndetse no kuba yagaragaza aho umwanzi arasiye. Sibyo gusa kandi kuko iyi modoka uramutse unayirashe aho yariri atariho wayisanga. Ikoranye ikoranabuhanga rikomeye cyane
iki gitwaro ndetse n'ibindi bikomeye cyane turagenda tubereka imbere. M23 ikaba yabikoresheje mu kwirwanaho mu ijoro ryakeye. Mu itangazo ryo kuri uyu mugoroba kandi Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 akaba yatangaje ko bidasubirwa umujyi wa Uvira uri mu biganza bya M23 mu gihe abarundi bakwiye imishwaro ndetse benshi bikaba bigaragara ko bashobora kuba bageze Bujumbura. FRDC mu batari bashyigikiye amasezerano yabereye Doha ejo bundi tariki 9 ndetse n'ibyabereye Doha bikaba bizatangazwa tariki 8 z'ukwezi kwa 8 mu gihe FRDC ndetse na FDLR ku masezerano yayo yo kuzatera u Rwanda nyuma yo M23 mu birindiro byose yafashe aribwo bari bazakomerezaho bagatera leta y'u Rwanda. FDLR mu mugambi wayo mu gihe wabupfuye leta ya Kongo tukaba twibaza nimba izahereza FDLR ikashyikiriza izo ngabo zasize zikoza amabara mu Rwanda ikazishyikiriza leta y'u Rwanda ndetse bakaba bakurikiranwa n'ibi byaha kugeza ubu kubera ko umutekano ariko atandukanye mu bice M23 igenzura. Bakaba hagaragaye video abantu bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye by'ibituranyi ku mupaka bagenda M23 ibarika bakinjira mu gihugu bagasubira mu byabo. Turaza kwibanda kuri operation ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye cyane byabaye muri iri joro, aho indege ya IFC M23 T21 ishobora kurasa mu birometero 600 yewe usibye no muri Kongo ikaba ishobora kurasa n'igihugu cy'u Burundi ikaba yarasa muri Bujumbura hakaba ifu ubwo yagaragaye ariko bakanga kuyikoresha bitewe nuko bari gutekereza ko bashobora kurasa akagenderamo n'abaturage. M23 yatangaje ko mu gihe Kongo yabikomeje gushotora ndetse no kugerageza kurasa M23 ko tayari ari gukomeza usibye no gufata Uvira bagafata Kinshasa kugeza ku magenga ya Uvira ikabiri mu biganza bya M23 bidasubirwa nk'uko byatangaje n'umuvugizi wa Lawrence Kanyuka umuvugizi umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Mbonima nawe akaba yagaragaje kuri itangazo ko bidasubirwaho Uvira iri mu biganza bya M23. Abakomando bakomeye cyane kandi bakaba bakomeje kwisuka muri ibi bice bya Uvira mu kurinda umutekano muri ibi bice bya Uvira, kandi M23 mu gihe yabikomeje kurinda iyo Uvira bikaba bishimangira ko za Kivu zombi yari yasabye kuyobora mu masezerano yabizifite bidasubirwaho. Kongo leta ya Kongo nubwo yasinye amasezerano aganisha ku mahoro hagati ya M23 ntago byabujije leta ya Kongo gukomeza gukora ubwicanyi mu bice bigiye bitandukanye bigeze igihugu, cyane ko hari abashinja kuba ibyitso bya M23 bakaba bakomeje kuburirwa irengero ndetse no kwicwa na leta ya Kongo. Muri iki gitondo hakaba hagaragaye imibiri ndetse y'abantu b'abaturage b'inzirakarengane ku kiyaga cya Tanganyika, aho byagaragaje ko leta ya Kongo ikomeje kugenda yica inzirakarengane nyinshi. Mu itangazo ryashyizwe hanze kandi na M23 yavuze ko itazakomeza kwihanganira ibitero bya leta ya Kongo ndetse no kuba yafata ingamba zikomeye cyane zishariye. Perezida Neva uyobora Burundi Ndayishimiye akaba yavuze ko atakwihanganira ubushotoranyi bwa M23 ahubwo nawe akaba agiye kurasa muri Uvira, cyane ko mu gukura abarundi muri Uvira byaba igihombo gikomeye cyane cy'abarundi. Umururuko bigaragara ko ahubwo intambara ariho yatangira, ntago bigaragara ko amasezerano basinye